Omusacha oyo mbwana nanyomete nabwate mukungu nabwate nabana lakini ase bamenyete tali soboka ebamenyete ase nyumba cyo gokombo abuna bona abantu muri amenye busongo ase mubuna gokorere haso ya ino linde munyare kogenderera ase abantu bakombo eto maite na dijirani nchiraho bueno my brother mungwano yori tuke limo harwo ache bwana gorete nyama aimugetie lakini no maideza ngapi elio saa 7 ya butuko yes akamanya gocha mpaka nyumba bwoye kakurukuru kikita ko na kwero gonyago tebanga my friend jene twani kora konyobegire bigutabike mnere nare yabanda injene twani injomo rwodiga ayo ndetayo ga twani tera buge gaiga abwate nyama koboko ugo chatenda abantu bagukumiga ke ero ngayumu wano akurata jinsechi ugo cyo komonta mwaya gwato mukungu mya sana mukungu yaro kwigororo mugakoye okomotebya karibu tararara tuntu aliete sapa kare sana indagira nerega okumubanga okotebangie kokondebya bakugwayo kai eya mambo ate gaiga nero nkoria manyakorara iza sabu mate nero nkoli manyakorara bwana kai tata jero monto monene na kingoli jindagira ngabona jindagira amadara ukia yabona ngene jina jindagira mwali na mwantika ari kurumugoro musubati otebanga bono lirende na wakiresimi eri nombo atatebulwa na wakiresimi riri na gotebinge gasi yahera no ni ntugate gatwa ragirire do kibati actually ne chiko twatumeka ejiko yali metekale yeyu abusiko twayesokisiko gotokorara rende erime ngagento ngio moko ngerese ejike ye ne ro walk bono butukeli za 7 tuget sana my brother amini usiamini musubati oli bwana akabange chika makara eri butuko butukeli akali chingazeti ne chibogisi owo kirende bona bantu okuminga bona bantu ngo kumi balengankieke etara alimera nirende uri karakoli yabwatira aketiganya beke nyomba abantu bakuminga bwana bono maitana ze plot ya stomenyete guso kukiyo babono ugo beka nyomba lende lyo kimuna litakali lyo kiriko boka lende nyomba abantu chijirani chiko kumira lyo kiringa iri gutyo kurune nyomba ekoye ali bamusha basoka bakoranga kai lyo kiri likurukuru mwanya leba inkikiaba tiato ento kongonte bwana maito muntu bara yire nyomba nane plot ya sabantu tomenyete eto kinganto bwate kakano kake kutokubuli wo zaidi nga what do you witness tata libawo kongonta bakonyoranga musubati oyo gagendrete kuna kopepete chiko linde nyama yo musajo ye ino arambuleta magore meza igoro bwana go abo tebanga enjo monje nta kwalete gage tonkeyo mate jirani echi chiko turanda chiko tebanga no hapana bwana hapana bako ngiyakosomera umusajo bako mateimbo bole bwana gake no muwaye mwanya abantu honestly echi sana ne chirigereti na kyura turo muntu ngana inde ejiko talirige gasi bono ingoke kandi echike kubwata makara my brother kandi nyamego togota kandi gukarangwe bengankuri igwere kandi obukima bokurwa abantu mbakorara ngazinge njonga wajire tata amini usiamini kira abantu basungu musacho yo no my thank you mukaya debeda mukaya gabole dijirani echiga nacha kubatura kurwa si nyumba jaino mwangi gure ngo complain kurwa mwegu ngo kuranga na chandikire kamura njeira na murale kindly nakina sabiro kwabiro onyeliyo kiria ya jona joriya so nyumba jaino iga mwane no mugagona nintumeta manganaita umanyete indagire finally ya yete chigete saa 9 mugakuria karagera takwane tikende aswaga timuka paka bono igamuna tugukwana korengana no mugano oyo tarakwana kende yonsi goro yegente kirete what do you think happened? I think mugago na somete reason maybe anyorengo tengo matesti ya lengo mongino ayo tabakana nini naro ya ina bago chwara simukayo I think naro chupo soko richini bachachete
because for real umuntu oche gosembo tukugati abo kwanyera abantu barageire anyi wadde kwata osine nyameyu ekwate nyameyekire maybe umate nyamanare tiyekire gaiga in a good yani nchirengi atari gocho gosomera umuntu botuko because botuko mete abantu chichirani chiro nambone manya ndei umuntu okiri echiko nyumba ili ukiya shay gose nyumba musimuraire umete comfort tego yes to kwa yarango ikoba kuya eke mule proti meta mteli seino e prot we kama anta abandi bale around yabu babe concerned na inu eli okiri ajire abanda naba ko ba worried because enchiro musaje nje kwa sababu treat umuntu no yoye umuntu no teto kubika mangana ba personal ye nyumba I think ichira ne chimba de mete naki ka kimunga ko mbumba bakora akora umuntu because umuntu chire late ategete akora ki alo sibunya meyuacha nero eyi aragire manya sana ne saa saburoje sana ne chirikireti honestly yakatoto kwa basi I think musaje na sometere sona ki kumbe gente ngokora ngerikia kumba ifresh watu. Yeah, I think I feel it guilty. I feel it guilty somehow. Yeah. Na ende egento na chiri ko discover ngeliere ke gutugukura magazeti. Sometimes egento nkirota amanye ngambo bole. Unless you montogo tebiri. Montogo tebiri ngambo bole. By the way, nabora abe bube lakini ori ignorant about it automating egento gukora na magoso. Na indi yani you are not doing the right thing. Sometimes mbu yumuntu kukubasagania maybe musajo yo tamanye tenga kokosera umungino yanga ni mpaka banta babagaje kumukwanira kurusiko. You know? Gekamuhit. So that's why nkora tya bantunga sometimes tigako igubobekera ko ba rectified. Tigako igubobekera umuntu agokorekebisha ko tebinge nchirogo cha gwakwana enchirogo cha gwakora ebintu teribu. No chimbuchia gonjiringia. Yes. That is how learning occurs. Actually the best friend. No lio correct what you go so Thank you very much. Musanyu muyano okorekebisha. Musanyu muyano okotebinge gente kokora ta yuyo gochigo kogenge kero kwaga tuomera lakini orocha magosa yanga ngokora gochi. Na gente kwakora nkilikia. Yes. Meta mbwani okotebiri ngwendo orekebisha. Correct. You wanna ni wa change. Wanna kwabira umuntu mya next time wanto okwirura magosa ali gwakora. Ayi umuntu kwa ogotokira chingaki agotoya onywa mafuta at the end. Take corrections positively na liyo growth ekonyara gokoreka. Moja ntukwate mnendu mwanya bantu ekero munda akosaga akorusiria magoso okogechugwa manene. Nandura sikumuanga next time. Okumuanga mbura. Yago komoro kurwali kwebacha. No. Sikoma dena onere bona we kakanero manyete. Actually muntu okotebye gento kego komeka uncomfortable na no musanyo enero musanyo wente go keep cross. So ni mo mago yeto kwanaga na kwana teri magatebanga abantu bakokore ega sinse ya yes realenge minister education ekero wasene policy ko ba discuss de abantu mwagire chingo batebenge idea is well thought out again take is going to no awo kwanga igata ke tumuntu kumotebinge gente ke como challenge suppose gente ke toke kolega because ekero muntu ko challenge ryo korre gente to tare go cha korre kero kwara actually uko kana nyama iso exactly so take corrections positively kabisa.